no onyankopon so wo sesen era danko man ba ko nka ho Isiafo na komo sinchen no unkwa na so wo Pentecost nyame adan bone ban nti unkwa na kasa radio so yansu ya na yebetie yesu ni bi osesa nyankopon Isiafo na kasa no kotokuma na kasa na chima na kasa no ai kasa ensema ye ka radio so nyina munyini mude mu share wa Ahenkan fam anopa bia Ahenkan church oh me pon so mude mamu mamu distance tie nyame asem no beba na Israelfo nyina ko buku era don go na kasa no kwame betwa mame wonhu anamframa wonhu se frama jampantrudu a start ba na mframa na ebolo na mframa na ayini teba asase wo so kwa na oje yini taki dia no kura so omisi mose mframa ni ja wase ya pa chawo yentimi nhia yesu kwa no bohia no emra obedu fie no so onyankopon difo kasa onyame wadwumaye. I trust the calling of this man of God. His name is Elder Frank Donko. Was it a bra wo bedu fie no ojabi bedi wanim. Sa wo bra wan se kwa duma hinwa nanim. Na bubu akoma. Na wo de wadwen no nipadua nyina esi Yesu Kristo to a. De wo ba mo so be kodikoto dwanim. De wo ba pa ne to ase wadam no ne to ba chia. Ne to ba chia. Ha medikan kacha mo dada. Ma kanwo peace FM na me say kanwo Ahenkan from say nyankopon na yesom no no me wadi Ahenkan Kwame Yeboah me nyobia me ye mfutuo ne nsoroma me ye ne tie nyame hu mobo no de nkwa afem me ne biripam obegene nkwa. I know one day I shall say goodbye to this planet. Minimi say wedakuru bi me come in say gumebo na me ni wiase nya twaka biem mube suante ni zoga say Odi Ahenkan da no satam na fun mentewe me kwada da kwaku afrakuma ho ko se nso na dwale onu wotu ekura se be wani mi kapreda onu wo mba wiase wani mi se mpo akra da na me say senka tumi bi ewo ho a eburo onyankopon tumi so a some of us will have loved to follow that tumi. Senga tumi bi wo wiase a esochi wo nyankopon twadiam pambasa yadom eposo brante ahofadua kantinka wotope ewura mu nyina wura. Senga tumi bi wo wiase a eburo no ni tumi ni so a enka yemu bi sa tumi ni eba ko di akiri na asedan ko nyankopon se ewiase da hoyi tumi bi ni ba bi a eburo onyankopon tumi so. Hallelujah. Anu ti obi bia wapa ne ho chama wiase na obehu sa ehan no na obefo sa konua na toni konso no. I am telling you this morning, sir, you have seen the light. Wo han no na mani pa mu abam ema hinnie mabu abam ahinnie betu nyankopon onyame na hyehyɛ ahinnie na ahinnie nso nyansanwe ahinnie enyansanwe ahinnie ye leadership. Or he David know your candy for so know your candy for and you pay these life for sunyina. If you don't have the qualities of leadership, you not be given a role. Another concert party. I am yammy. Mina me this year. Mina me krokroa. Mina me fa. Akoyani devie. Akoyani devie no busa say, do you have leadership qualities? Praise the Lord. Yedi akanifo na chechere man, yedi akanifo na ewen adwuma, yedi akanifo na ewen kro, yedi akanifo na hwamofra. Sa wuni akandie honhoma, you can never be a good chief. Sa wuni akandie honhoma, you can never be a leader. And the signals of leadership must show. And sanctuary there this how your candinino. I was said Danny Huadi, our custom, our anamon tomb, our jumum, our yidishum, our mushroom, our ukushum, our bushum. You are just an empty person occupying a stool because you think you are a royal. We are the kato and wakwaja konya dia transfer and I want to so sans obu say what this year. And ya this year ya never can your home. It is the main reason why our country keeps suffering.
People have been given positions, but they have no leadership roles. They have no leadership qualities. Yet the jina bia ya kandi jina bia me many pebi our young men, our young krum, our young patama. They don't have the leadership qualities. Kila na abano. Kila bobonia no abano. Kila bobonia ana abano. Na and I don't go near you. Mama fall on ground. He has said a radical year, Juma. That That be so. when you with Timuani, Aye. who feel okay, That's but right. who nifi. How? Oh, you okay? How? Into a bit to make us a Yabusi and the Yonipa, Yanisika. You only pay Niska. Maybe no yard. Thank you. Oh, here be a that Faja tum. Me, you chat tum. And I abusia de oni panso Niska. Oni pana Niska asamba fiade de na be he. Vakuta me Billy. Say who Mr. Vakuta me. Say who abusia. Na nipa wo na Niska ni ma obeto kyeresen. Ya de abusia we de ye oni pa enso Niska. Bible nsambia Niska no so. Wa tre ye die no so. Emranta ne fifa na hem. Inti ehye no. Once a branche ba ku be yiniti no afefa woda wona. No o kanche. Me say me gira onyankopon difo either from donkoso ka kire wo say Hebrews chapter number 12 verse 29. For our God is a consuming fire. Ye nyankopon yo ja o hye ade. Tumi bia be sore de tiawo ye die so. Ongo so no. Ye de oja tom. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ahenkan 93.3 FM. Eda fa ba ko won mame. Ejan tunshin krofo bi. Nti onyankopon oban. Mama nkyira wo. Onipa. Ye nipa yi. Nipa yi. Ye nim daakye asem. Dabi. Ye nim okyena asem. Tie mi yo. Me tio. Na onyankopon nyansem. Nyame nyansa ne de kasa no. Do ohu daakye, ono kro ohu daakye. Inyo. Odi ojedi nanim. Inyo. Ono ohu daakye no. Yes I. Odi ojedi nanim. Papa. Ye nipa ye ohu daakye. Yes I. Ye mo ye jeja no. Ejeja ne so. Na wa ohu daakye. Na wa be kira kwan no. Oja tu shiro. Kwa etura bia ne ya de abrabo di agro se ane me dem yo srani me ya duanani ye ne yayi eja ne fine kosi hey ka che yesterday mama any pebi ya bonsam to the stand say they are able to read your future. Any baby to me wow say ewiase ne enam no when you pick the physical word now the two baby said now for spiritual word na which is physical word no. Hey, some say me u shama bubuko mu na o kan say hu kyerem na me hwere metima kabia kyewa me me reply. So me hwere ni gwan say me reply one say forget it. Na ma forget you. So like na me kyerem no. But the hu ni say obi timi hu daache na wafa ho adwen. Obi timi hu umada ache na wafa mo ho adwen. Obi timi hu papa daache na wafa no ho adwen. Sa brantie sa awurai se yampa bibi anye no na ofefa na opagya dia abusua ba bekura no dia ne ye dia fe dia obekunanim intini daase ayahui yem fensa wie bi ntone so yem fa na hamunya so nsam yem memema mfa no kese ye betimi di nyoma tan bi asoawa utimi hu obi si tia brantie pan wa winsan si utimi obi si na brantie kwade ne hana sabin president ne nemu nyina ni abro mu padwuma ye wonde akwadwuro sunsum na adokro ne se dokomoa abawe fa sabin kwa obema papa bi betima ware no en wada ne mutuo chanse obi adidim bi udwe wana won tiase na nyuma bebre koso otrim se na de na koso yi eda fran don koyo nyame difo samin kanchira se obi timi wridi ya daache obi hu yawo nge no afiato obu ne mani abre o abora sani dwom mata tambeli shita kwa so obi timi wridi future. Obi timi reading future. Some are able to read your stars. They are able to detect. Say abrantie yan hwere ya obepaja. Oba abrim pambe o katachie. Inje wo say timi kill the future no. Na gaza wo baba mu e sabin predu ya satrama wo wie ye kwa. Ade ni pra no. Se no.
nanso gaba utunifu bia ntie empanifo banane ne nkasai ana ferifo bana mfa no nko nanim mimitu atuna bi na obi yamade na hemia na nko ka kire obi a me feri na wagiem obi a wone ferifo wo be na kwana ferifo nyina nim still gaba obakọ no awi pimpinis wa awi miniskirt pano general kwa ho pe customers na wo ni na nisuo ti mi be pa no ye sei mi be na nkwanya kronfo na nso epomu akoko abayi da bia na de ni kaka mi be me ba no wiawia koko shede no wo bu ani mini aba da don ko se so obi ehu da ache no ba be gina wo yie die kwam se omma obuafo ne ma omma the favor of the Lord and to so a jam to shara. Hey, I'm not being run only Yankopon switching with Yankopon. It is never true. His name is Jesus. His name is Jesus. He is the creator of this universe. And with him all things are possible. Ni dini Yesu Kristo. Wanu no bo we say. Na ono no what dini ye biara ye na nkate te kwate sayen. Enya forma te sayen. Ya ne ni na. We are living testimonies. Ye are dancing aye dia children say. So be je we are see na no one but Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Enipa be kanche, enipa be frɛ. Na so me say osuru jawo arrest them. I am on fire. Hey. We are see we no kai ne tie. Sa o chefa wom. Onyamia monsa beni nemu sana ko. It is never true. There is a reason. Bibi tina Yesu Kristo du be wiase. Anyo papa na no hwende. Anu okofa ma me na be wiase keke. Me say onyame de wo ba asase we so bibi nti. Se wa ma buta na mema. Wa ewrade. Wa hawo. Amu obi nkan chao say ayo ma me papa na hia ye scientist ene wo. Hey, it is never true. Onyame ni mbutan ti odo bai wo chefa wasase we so wo chefa owiase we Sagana we you have a contribution wo bibi ese we entra to so tom kentre wo engaza me dem tie krase and manse na me wo bia ni di adwuma ba na wa ababu kura ebo awia pam to bra kura di sese ye na se asuma si kwatim kutwa si asase ton bele na kro ni nye din sese ye me dia fem baako so inti amen no amma me yastic sababu me free de e krase hey me kon say man pekrom tranda. Each and every time, if you want to think outside the box, try to stay away from the noise. Hallelujah. We will come person touch mata, person transparentest, person aloboshi, person La Paz. Hey, La Paz, achimota a developer we. Bibian Kentinum, Bibian Kenya, Obitu Kolebu. But Kwanani dan fian pafiano or biaho was meeting crying. Oh, wasting time. Let me tell you. Move to the new site. Move to the new site. Emra Abraham no fasting any pass as Yesu Kristo ka jese Nyankopɔ ka jese jawo na kɔ baabi asase yan tam ne da no baabi afa na yedie kɔ no baabi afa na manfo to plot no go and begin to build your mansions. Hallelujah. Babu abu am yese nyame hu mo ba me yese me pesika ta asase o me be mkoto masase ko sha chiri no obi ani ayi Baby, I developed that and Ayobidia. We are Sapano and Nibrefo back or Toko. Now let me tell you this. On him be frame. If you go to go here, no zodi. Name your Kotokuhi. The Gata Kotokuhi and I just say Kotoku mine a muhin bako. No, say what you read us now, Cassana microphone be so payasem. But me feel like a payasem pan and go from me and yachum. Now me we are make bonding. I don't want to teach you good to send me the behavior. Not me your hand. You will yin me tawachi. Na kamema dwene say. So nyame hira wonya mfinhia duosia ko mfinhia duoso a de wo bia ne amansa nche sanse wo bewu. Oyina se waka chemno no. O 60 years to 70 years. So nyame hira wa de nyame de adum bia wo ne amansa nche esanse wo bewu.
Obi no betrebo. In the next 100 years or 150 years to come, yeah, what Ghana hanyina enka adeba. Obi abewu. New generation will take over. Inti bebrebe. Awutu awabo kwa edu abosu boni abusuamu de yenye ye udi otraye ye utraye ye na de otinesi ukonso no etimi nye ye ebetimi aye ye wo mena wayi Yesu Kristo adi ebetimi aye ye emra wayi hu afuru mu ebetimi aye ye wo mena wasi wadwin pisa I will walk away from sin many bone entembetete anopehwe grass awabone ma awudi betua ene kwasie ube trin we nyina agu mu uya wa ash adena no hyu e praw unso na se tatai menu aba ese abo esi ku afro unhu de on peke ne confess unso onyima unhu de hode hye no. Your mindset and other spirits are working against you. I came to tell you that there's life in Jesus and kwa wo Yesu Kristo enkwa ewo Yesu Kristo emfa wontu wiase afefede so ewiase agapade ye pribi ye gina ya dia emma ba ko fu onye nkanta so onye kinkon kache ni praise kache wowura bra sister onye kinkon onya me wo chafa de mame abusua wo ba free mu ebibi wo mne ye pribi enso gina pinti wo Yesu Kristo dim emfa won de nkopre kusugu awurade so na we nyame no kwafo say obi tie usufre. I came to preach to you life. I came to tell you Jesus is still at work. I came to encourage you that you are not useless. I came to tell you that the efficacy of the blood of Jesus is still at work. Onyankopon mojano, Yesu Kristo mojano, tumi wom enkwa wom eno na aye mu bi ye. I was telling myself yesterday, if even Ahenkan FM goes down today, I've made a point. I am a bold person through the blood of Jesus. It is not easy to take this very risky decision of putting up a radio station in a small community like Achimabwabo. But we have taken that bold decision. And we are trusting God for success. Ye jewradi nyankopon di se ono eno ye adie yi oye adie ye ni awrade dia pona tete wabra bom nisu awote ma me wa wo menne nkwara nhwew papa yade e very store ka ba kan to them and no bo ni anisuo ba ma 10 gram to sell owura kokko fefe ena je ye yiwa besi abonten ama owura ho mesra wo ye nipa into wura di ho nanzo pagi wade we Yesu Kristo ono ne wo kra wura chichirefo emra ye mufra na ye maami wugya yen na mesi kwadwa po de ne me born bo no gina pintin se obehwe ne ma amena de yie no na kwabra ne nyina begun na nifa enzo ne woto ayampia ka che ne say hey onyame a obo so ni asase no wono ene oye ni peyi na se ni panyina ni beba mo so na woni ni panyina tena wasumdwem na wanyo odo a eno ne besi yeye. Now back to my leadership sermon. I came to tell you, so obi wa abusuam, obi wo fie, obi wo mem, obi wo krom, na mudi akandie sunsum dwumadi asenensa, na entene a munkanje ni prince krache. We've made a great mistake. Unye leader. Leader must live by examples. Leaders must be very active. Leaders must show the way. Leaders must carry along followers. Ha na carry no. What was say bem? And the one chenni, unye leader, we a bedito. Amen.
At the right time, I'll give you the opportunity to be on air. Everybody may be a telephone line, so now what Bambi. Very passionate about my job. Afe na nkono abapa osima edu bako. Anopare mutie nyamesem every King of Grace Chapel. Reverend Ahenkan Kwame and na software nyamesem by. And I Kwame Asante ebo radio station krono. We are time bebre di ma. Na mamonita di ato. Bosumu we beso ye bewe. Back when you are get to hallelujah. To me some. Already be my heart. Ya be kasia my. Oh. Chenjemba. Hey. Wana wayo. Bami wana waye. Eya wana waye. Wati. Hey, 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 hey. Na waye. Eya wana wayo. Already be my heart. Ekuya fra ko mama. Yeah. Young fast in Uncle Mobia. Hey. Where are them by so many papa ninche? Mamba ninche. Hey, Japa. Very defensive father. Kuku, I see my family in a baby and one papa you me man. Just one woman. Yana Bakai. On Timmy who died. Benjamin Tin who died. Timmy prum, not as any more prum. And your prum. Robert Kojo Amwa Kwape. About Wolfer Shalom. The mammy and son solid. And a man to me and son solid. And see, I say drum. A big drum. Mamu papi boneno. Awadi mamu nyano munemu. Oh Kofiane. Hey, oh Kofi. Miami wafa Kofiane ne. Mi Kofi kwambrate madra. Oh Kofi. Kamama wani achikra. Ebebu odwuma die ni amamna ni udi wa hai na yanto anka nkosoro anso Kofi sa kwan wato akua sapon ami aduma bosumi ayebewram ni de to so aduonu ba kwa aduonu mienu aduonu miensa ye be se enkwan wo kurom ha edia wana wayo hey wana wayo edia wana wayo Missy wana wayo. Did you win Yumbo? Born you say a mess written a bamo. Pacho Subabala and Sunyam Samka come in Muche and Crajasam. They are no Dano, also do I drink Chababa. Be Tiniswo, Obisa, Radinama Bamu Boo, a branche, Abe Kenya me. Bisa branches were the Kwan way I said go to Masia. Nina, wana wayo, baby, wana wayo. Bidi. Eh, mam fosie. Mi mami fosia, chimuda mam fosia ye ni birthday mango. Kwame Yeboah momo dia monta tame mun kama chi na men ko manfusua wansa makwa akra mama man kwa metima katua ya katua dia nka so dia nka be ha dwen krom ha katua nka tinken se bia metua bia katua so na me mran tana nga feel me me check you Pacho betima ba homa no so 0201 944485 0201944485
and 0554 820910. Afi we mu de zibe bia bedwane pacho ba o mano so awa bodin bebe aka se free number ne 0201944485 odi shaba no pay mo akwaba edeba Ahenkan Church Ahenkan Church mejemusu ne first na aka se free kro benso se free atuma se ne Promotional pacho ye tie wa no pay odi anopay yankopon isa papa it just a flow apostle ba kupe me and it has so homo bia no one is a baby ya hwe do no ye be kai na ya sole na yankopon ndinti a wo boy I odi na wo katafa the leadership no quality I odi wa ma wo kan ye be se I am 24 no so e to da yesu a na so ye to mo bia ya mo mfa we ye de so bo no be bo ye busu am 24 ya ba hima fu a bi ahen odi I thought that you said they can me na me this year me na me say only quality to be an man be the idea. No great. Odi be say 1996 and I started to me chi Ghana me can say me duma me and me call trek in Ghana me chimbi pa. Ubedu ko we so yes this one donated by Safwache donated by Abakumahin donated by we odi o fire timemu ha. Ba kukura ni ha. Yani ahano me ma me na ye paninti ye ma me media de me ma me na ye wenti ye ma me media de obla obi wo ha okita qualities a obetimi abegboa wo man no odi eno na mo achimam ya ka ti o wo he bi tutu ne ho me na me ye o he me na ma te enso sebi kio sukula ye chole to mukula onye bi ne ko ni kan ye wo bi a wodi obi anim kan na ya bibi o man nim kra ese ba ni sa ye hu no mu jiji odi hu nim sanka na no ye de o ma si o say obi ne obi nya sama ye nkoro mu siesie na wo kwa ye jisi kansa odi me si baby am efi am free mu no kotokun kro mu ye fie ye di datin okro mu ba ko bi modi ye ne wo fanya asem ene ye ko ese na asem se na benti ye pese wo siesie ye wo fa na o ye ja se ne ka tre ye say ye wo fa be tie ne kwa ye di fontie ntio fote Ghana na odi me ma me so sabi onye duane ni na nso wachi oja eno so fa mi duane ne enta no cha wahu odi eti wanyina na ma ya timu nko ye nkoso ena hefunu so ama omunim die omo chete ni die ade mu omo e kwa fom efse ye hu bibia ye nya wo mo ho me da se atira wadwen message na me de bai ti obi abetima atira wadwen ne nkrobata no dawson pick where you can speak to. Patron number na ben wetima ba 0201944485. Memo achimu akwaba Ahenkan Church. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Patron mi ti omi ni oba. Patron ekwe gift. So ma de obi afem ekwe gift. Okay. Na patron de obeye nyame nshira wa no pepa. Na enra uye program bi na me frɛ ya menya me patron me how pa ne say abo bus stop. Say bus stop na be ba ko pɛ. Enti parking ye dru nyumre a omunya baby nyina. Na sa wo twam wo abo bus stop nyumre a na taxi na park wo kwan ne ho. Enti nkama sama me dey to air ne say empanifo mo na sa nya one trip bi kura ya fan feeling free. Pani wo krom ha. Sounds so penny ufin kan ba hina ura first. Anya babo bus stop. It is gakua gifting ebe twie nyina ya dwa ba so. Leadership akandie sunsum na eni ho no. Ba ko no waka no. To aso na minti a menu aba. Enti mi pa ocho, de me pesa me kan say enka empanifo hwe nanka yen free ebi ababi abrabo ahema ato ade no. Omu fili kakra mesi Pentecost Junction ho. Na eho ne ntimi na so. Na kanse ne park a edu anwumre na hu twam a wanya baabi afa. Na nyame si anka no kore edu anwumre a eho oku pa. Yate. Amen. Egua dance. Wanzu ni eme mo aje mo akwa baba Ahenkan Church. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Facho mitie won so adwentire na odi Ahenkan me preach pa. You
Even Emmanuel, because of Abuhaya. Odi, what has I be brave? Ubi, sorry, I was me this year. Now, Odi, share, create to me. We sorry, was me or him. We sorry, was me or him. You are him, you know, Krum Sana Medium. Kroban, some now can. Okay, and okay, Ubi, I saw him here. Yeah, I hear the Alpha Stabit here. Sanity, Odi, bus stop her. A grand Dubia to say a high tension. Paprada, I say the Petrone Gusso. Musimo Yahin from Namu, where so was him, Obian, what's in your 2 side way 1 more. I do a tate, a cover 2 years in Wokumha. A Tiama be being sick and sana. What in Penifona Mosimo young Ahim for Nam Wokumhano. What to study way 1 more. What is our hard man at Joe? Not bus stop for more a high tension, a Japuma. Odi ebeyo nwa bisa wo de wo kese wo ho no bisa o msaso na make me trantrana obi entu se transformer no na sa se yo se de na aba ho obi minim na na wakacha me sure obo se yebetu ho na mo hallelujah amen thank you everade nya omo na di ho na ene ya yebetu ene ya de encheso yebekọ kakacha isi gifo mate o de bisa wo kese no omo nchire oyi mate ko so kom ha no odi enya osam ketwa mo o kire wadwe ye da ase ya mishira yo bye ba kunu mo mafiri so kraman fuba nyumni kraman fuba afu sabete bia di chengu ni komo urade nyangopo no kanya misam hallelujah Ahenkan church praise the Lord hallelujah 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 odisha ba first o ka sefin ya mo akwa baba Ahenkan church so a mejo so Ahenkan church se ne oduma kuma nyakopon de ache na me so de ache me na me firi asene aboabo man so across mu ne die na se bibia ewu ama odi yekoni ku kan adwe ne enko nyamesam na me kan no kan hwe wo yi nipa bi a wo ye sonko eno ko enko danchen se wa ma anka ye hu de be asinem manson edo so achimem na ya na mpese mbusa se eye asene ehonu ohin wo ho eno de mebusa wo memfe show trimu bebiri ba da akire no ma me hu muaye fi se debia ena yesi ohin we be yase ya pam no we su yese eye problem bebiri mi firi manso na ma aye bia besim bia me ba eye asene na me ba bedu yesi ohin we ba ye ni say we manso bebiri e fa na eko ati my mommy and your friend to my baby frana yenai manso sem eni minim ya wo akura nsa na pani ba akura bi wo ha ni ya wo pani nsa na akwala ba kafra ya wo akura enya akura mum bi se pani ba ja akwala akura na wo pani de den ya wo no enya akura na okwa akodu wo pani na ze pani anfira ama akwala be de no zo ba openi di oma Nyankopon wo de akola ne bai sa na ewu no wi ase ndi de wo ka de mete wase medazo odi mo ye fremo mo na ahini sem ne ye koso akimem tie minua tie nyamesem bebrebe a me kai ayinsam no ngwa na atomtirim okay. Me da say. Hello, me Mwachimo Akwaba Ahenkan Church. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Pastor your first okay suffering. Me we pa now so e. You friendly case me ka say na. You mean about ye tie wadwen ja no pe wo preacher me preach yi so. Na pe de wona go pon sira wa. Amen. Anya okese. E de bia fa sempa ni ben se ya, na de ben na ota do fire se la wa. Akopon mo a na na wa bi se de hu ni na ma. Na pe de sira na me sira na akopon mo hu ba. Mu mi wa dwen na de bia ya. E yonkuna e boy hu ba nsa. Amen. Many of you are what you preaching ampa. Memo Achimo Akwaba Ahenkan Church. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Orisha be first o ka se free. MP Ahenkan Kwame ka se free akama abo kan si wan. Bacho you. O ba kwa sorry, say o kwa sorry King of Grace. Kwa sorry.
Me kwa solid. Ewo makuma mo ankasa. Anti wo nsi aso ndɛn bi mba wakomam. Me see asori dem pa odi. Okay. Me ko asori e se obi o ma se bi odi o be kwa asori ba. O fi asori ba ya na o be contact. Okay, and so. MP wadaruma yetie wadwenkyere. Me ma adwenkyere odi me de be ba ne program de nyame hira. One, what kind of MP? Na mako Ahenkan. Ahenkan no mu no mo. Kata you know about ya. I don't know between months I work and hotel or in vehicle yacht or in vehicle or baby or in vehicle. Fine, you come Babu Kuman and I didn't so. Seba stop once a month in your bacon and a crate to do. See, yeah, penny beer or no back I said. Or Baby Josh, am I? You could see Sapa stop me in it. Very honorable Charles, Assembly Mind Charles. See, me, I'm a black Charles. And you see, that, you know, and then I check one bag in Poma and word to my. Oh, I did the so open time to come out and benzo to honor about it. Why from you anyway? One dying from you. Mammy can't be a woman still paying. Name me new up and new up and no credit hard work. Name Mr. Rod in the bank for Uko. Farming. Okay, may catch your prayers so that you see a bush of penny, it will come out, Babu Kuma in your hand. Yeah, and your hand here, the night here. I'm almost at Reno. Ebusia we mu hen no no so asi omunyo hen no ma sa fine nyambo amand de bi be koso e wo krom ha e de nyame ase ti enye chi do men tati ne no e fi ohin ni krom ya so ohin wa ha o e no na men ti ase si wodi na wan na chi do mo be so ya kire no ade a kire ma dwan me na ba mpie da ka ba me dwene wo mi timu e krom a e kire ma dwan on ti ase da Nyami sembe brebe mi kai. Nyami sami mi nua be of every oda pe. Yeah, tisami. Mi dia mi zo. Senga mejina wenim. Okay, mi sankwa o manu so. Mi mu achi mu akwa ba. Ahenkan church ni. Mi hu ye pa ye ma praise the Lord. Hallelujah. We are pa nyame sama me de ba na meti amanfo adwenkyere se do mu so nyame sam nim nyame sama de ade nan de wa ya de ne mo me kasum kakrafa ya man so sam no ntu ne nya e ka ne ku ye kese opa obaje bi se nyame yanum ne kuro ni atemfo pe man so aden ade man so yo mu desa ntu mu ja man so ne ne ba ku no ye kuro ya na ede ko kasa se nura sika wo bo de se da odan fo akansu te se sika wo nya da wona fo man fi obugu egusa no oh, no hoy. The bear to him for some fadia, Munyani and Yabaco. Yana and Panyabaco, yes, you cook. The man so say, dear. But tell traveling in a Chimpaka Monson, they own the table. We are Denny. Me, I choose Mammy at Chimney. The can be that and got the almost per month, got the year per month. I yet the too much. A day. Your joke was saying, and a day. Nti eje mo na ede me sika ntire da ho ai ka jo mo se me na bi sika no promotion ma se na ho kire no ti so mo pa o mo ko yi mu $1,000 mpa me bra wai na me bre ni tro mo ala $1 million ba ku bia timi bie one factory in the time of $40 million a mu timi bie factory si ma ku 40 me mo achi mo akwa ba me jusu praise the Lord Ahenkan church suni hallelujah mo everyone so ka se free global so odi from bato ye fra me kwa bla wa hin me ba cho wa Kim State me da se o me ba to ani ti o Ahenkan church ano pede nya mi sra pa wa ma ye insira na ye ya bravo esumo to so wa tuja atum na yinu ze ano pei wa ma ye insira tene nya me na mo so akasa no pe no wakani nyina na me kase bebia metonka enema bia dane kofro o mablabu amen yamishrao no onyo kese kabra me da se ye tonka already so a me dia metonka enema kofro nkwa na ba mablabu yamishrao bibla no pay me da se kabra yamishrao so me da se makonta kwabna hello me mo anche papa me mo akwa ba de Ahenkan church praise the Lord hallelujah free na udin me free abo ya fa be o hin sia pew o pa ketu ami ni e o hin si mi ti o papa pani so dokre
kura odi ya kwasori akɔto collection ɛba for ya kɛseɛ a ɛsɛ mu yɛ jibi o yɛ jibi eti kasɛm a wakasɛ yɛ nei ɛsɛ ɔde ɔfiri bo ɔde si hɔ yɛ to ɔfiri ne gum na ɛyɛ ma yɛ miamia so ma ne kɔ fam ɛsɛ wakasɛm ne sɛ yaa yɛnti wowie no yɛhu abi ɛkɔto collection no ano mumɛfa collection kɔma yi sigifo no mufɛ nti alad be so mai ɛno so yɛ do kure paa odi ɛdɛ wobayɛ womfaya yo wobayɛ womfaya mente ɛdra wobayɛ nti ɔnka womfaya adɛ obi atuwofo kyale wosɛ tɛna biara watɔ nsuo ko so kakra so rabi odi sɛ ɔwɔ sɛ ɔda kotokuma no bi yɛyɛ sɛ ɛyɛ so gyaban sika wowɔkɔkɔyɛ so da ketewa wotɛwu yi deɛ aka wode bɛboaboa yɛ bɛfayɛ kakra mate mi ne ɔhene si apɛ obi da ase paa moma radio no so yɛdɛ kɛkɛ I love my people. Radio is in my DNA. Oboa, mi ko ba kura my radio adwuma. Mesan so di MP. 2024 mi jam de dende. Honorable Odi Ahenkan no delegate. Munyi boom na meto abana na me fa na simple gra. Me dey come mi be dia de na e ma bobebe mo. Ah! Kema bobebe papa. Me tie hu achi ma papa. Ni soja fo. If you are quite chances kwangwa. Senga vegina weni. Me mama for sure watch me down 83 years. Mami sende man tongo sure ma gra 17. Me feel kake we are brutal. Achimi down time man was ya. Ya point ya ba ho. Ya ba room no for kakra. Menzo mi tira nye kura me nana mu nyina wu ntem too much na na kura sapon sei ye se na ne baba ba ko pe ne baba ne me maame akura fa akoma pe tina won timi hu jai de be no de machine ya ase odwonso anam ko hwegu me yade osum ayo se wuti wiase na uni esum honhoma uye die che sum wate sum uhye obi ase asom no someone pa enfani agro another secret e many padas any die e yosom da bia me ka kire young guys no so person wo die pa ayasom hwe for him David e yemfato ho David nani papa manya no ye ka kire na ye nyina nim wo ya bra bom se oba tan bia wo a ne boy ye ka kire no onini ho agro cause mpanifo ni nyina bekọ ono no betra ne nchan che kakra anso no so ware awakọ inji gohi David ani papa majesima ono ye last born there. He should have been closer to the father. Ono esen ko ben ni papa pa nan so hwe. Ni papa de ni koto esra so o hwenwan. Emre du se ohin Samuel, odifo Samuel. Emesra Jesse baba ko no me Israel hin no. Na agya no mpo ni wura fi se ne ba ka akire bi eka enwan. Na awesome. He was in the service. Not awesome. To obiga se trenifie man hwe man na awesome. Obiga se sensuo si madwaye a awesome. O aba se bese yenkofo mi yenkodo a awesome. O sori na ya bayo na wo prefie twitwitwa adwaye awuru nkukom a awesome. Se ya kwa sori na wudi kan kwa sonde mokosiesie ho na o ma wo ye fan a awesome. Se ya dia ahimfie jaw na wotimi hwa ahimfie ne so na ya renovation ahimfie ne ye fa awesome. Ya dia ahimfie jaw na timi ton na ahimfie no bu a wo ni pa boni ni. Wa mesum ubebui. Hello. Yami asumuju enkamo. Enkan so Ahenkan church yama praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Minu by frost and akase free. Na mo what to say? Nyame adom ye ho ye pa adware beta ni. The Nyankopɔ ase. You. Nyame adom ye adware beta. Ye ti wa ma adwa. Yeda wa se e wo Nyame asɛm a wo di aba. Baby a American fire. Osu Onyankopɔ obutai ma obia. Nyame nim ye nti obo obia e ba asase so. Nyankopɔ wanye mistake so odi obedua busua emu anabi mu. Wanye mistake so odi ye bedua oman yi mu. Na obia so wona sedi ese oye.
akendi asema wokan no se wo asori mu so wo busue mu se adwuma mu wo asede you are a leader wherever you find yourself no you are a leader and so to make impact or baby I find yourself be say e busue mu say asori o say adwuma popoto bi na waka so watimi kwa bi na wafa nipa baako ne enumpo a wo yo kendi ni nto bia enye na sede osofo eye na sede asoreba eye na sede abusiapani eye me die na koma ene ahemfo so eye mo de a omane be koso ne be asumdwe atnem kama yada wase nyakopon hiraw na omawo adomo no na fadom everyday bia ni nyakopon ye dem che obi bia ahene abakan odi ahenkan bema half yede mema esi akono na yede no ebo adwe na ochinkoto ewia grubi utimi so nkoto se abua odabo oman Ghana emiano allo memo aja ya obi doba memo akwa baba in Kan Church. Praise the Lord. hallelujah Pacho for sanaka safi krobenso about for small ending small ending okay. Pacho yiti wa dwonchire what dia sema ba manti ha what day manu afumo o preach na ngasa no wangasa ni kwa so yes man so you do for ngasa nyame frame o frame o radio adwumam am frame o nyamesem wa frame nyamesem mu dia wo kan kwa chen di for amen asa wo kasa na wo hye nkom tu ni pa bia bra boss yeda Yesu Kristo ase ya ma mu ni adwuma amen ko po mo ta ho de ni de bia amen mo asa ka mega so sum de ye nokre but enne se memufo no wo sum bia office je sa wo de ohuni mfaso ani ntina mo sum no so ayya de stem no be ye be sere obi bia se so obi sum wa aya na so ayde wa sum nipa ne bi na ye ba akofo ene sum yankopon hira o no ka ho mate ba kakra me so me kade agya akwane se usum obi na impo wanyi waye a wanu yie ni ferade nche ne beba me kan ma na me yadwuma radio biak na me ne last person me befie penfo ni nyina kanka ne yuji wode mbe ne runs nyina mama yankrutu dwuma ni nyina daba kokọ ne ho amemunan na me dempo se o ma me yesa nwuma no enu na share me den a me call Solid FM eba Peace FM mani ha radio adwuma da me ne mo ha me free ape me sa ko Peace FM akoto aso nti osom bi a obesom no expect se nipa na wosom no ena odi bibi be ma ye wadwuma nsa wo yosomfo onyame na be fa nyensa kwa so atua wo ka ene me ne amen Minda wase say yetimi gya enwuma ho na ye die sika base ye ya aboabo kwan na kroma tu di akire eba beboa no nyame ba me yenim aguase dabi sa wonsu gya wadaje ho si ye ya aboabo kwan concrete ayehye ka ba kwafo mu ya branche ka ba kope bibia ye wodo aho de beboa no osum ni bia onyame be hira wo. We need genuine information, very progressive information on radio. Na enhye nipa nkunan yan kan sema pusu nipa me se wo yo he welcome. Hello. Mimwajo. Ya me di odi. Yeah, honorable BB Bosompem memwa kwa ba de ba Ahenkan Church so. Praise the Lord. Hallelujah. Honorable no pay yet you. No, odi. So the matter was a way in this because the bia ni awudi bebe bia ekapuma ema enipa abrabo efimutu na minshao anope wo sama odi abare de eni ni aminu abadi enso beka source no say yes akanya yakuma na minshao oma onkatinti oma ni ewe wani si bia opeso wi bia emrem ewe radidi. Amen. Ento ankozi se ye be me ofa kofi ane yi na me no ya bompu ni mpu. Me da ase bibi Bosompem. Nyame hira wo. Hello, last call ni. Ai. Me mo ache mo akwaba.
Yeah, yeah. Odi shaba bibia boko de. Everybody adum boko. You Ahenkan Church. Praise the Lord. Hallelujah. Me se me ma kan wi ti so fa de so so. Yo, but iman masaya bay. Minim say odi osia. Oye. Ena unche bonso ema unfeli. Me the problem ni nyina ye transformer na wo aboabo bus stop ho no. Me see. Me see. Electricity Company of Ghana manager no yane ne bokosu atafre me wia ye friend dia to nanim me so o kire betu ho na mo Yesu dim me ba mo de weni che me ano den pa desire to no ano hye ye betu ho na mo brahima ye da se ka me fa finance o de no wakadada te ma me fa foforo no nwie me hello Mr. Echo me da se praise the Lord. Hallelujah. Patrick first and I can say free here in kind church suni. Odi Ahenkan Kwame Jamaica. Oda Jamaica na Abu Jamaica. Oda Jamaica. Yonko Ababu se Jamaica ha. Yo odi ye da wa se mi anope futuo bebre a odi amaye. Wa preach bebre. Na me ha ba ko pa ni Kotoku man. So Kotoku football club ye be tema. Ejire matuntum bi aka na ho manim. Kodogu omo yade, isa omo yade pa, omo yade, royals omo yade. Pasa ba ma me hwese onu a. Wa. Odi da bi o. Ye fufura wuram. Okay, we try ye do twato. Pacho ye ma kwa baba Ahenkan Church. Praise the Lord. Me do so we dey asori awaye dey message ajeje collection ni fla chama sani aba. Fafro so atas ko ho obra. Mati. Odi e fa me kwesi asante. Ano pray wakasa bibiri. On say Bible say ya hemfo no Moses adwa so no omotie. Nti ni die bia esefata bia yemfa mom ne mom ne ye ne die ma ye nye bi. Ti obo bia e de mom. E tell me kasa say asase na wo ka obi eni anu ba obi a wo si won sembe ba wo kan. Odi say efie nwa abonten be ye den ayeye. So kwa sɔle kwa na sabi wo ire ya na ukunu ntokwa usia sondem kura de beka bia wonti Ende no kura pa. Enti ama yenyon medi ka fa ya meka bi ni nyina wodi wo hwe ye Kotoku memu ni ahemfo ni ye no di wo kwata bia wo munya we no mde akontokwa wo Say na Kotoku hima ni pie ni kai kwa bra se do kan say ye 3 ye pa 25 years ye ntwa obi ati. Nantene mabomu nya bueje ti we kwa no mde akontokwa wo enso ya ye din ye hwe mo kire oboni ni dia de momo sinti na de bia obi aba o ka ahensem no o mu hwe siesie fie na ye kwabonti an ye ni aki Me da se. o mu siesie fie ye kwabonti an ye ni aki Na se asem hiama Kotoku man ti na ye kasem bia mo de akofa ho no. Ye toto No kura. ye ko be bia o ka santimem evantimem odi sabi me ka se mo first sabi me evanti mo bia nyima sinu si boni ni esi sabi evanti for ekimi me se me ka wo odi enne ko evanti mem the time an kesi be 7 years last 2 months na me ko man kesi odi me time no baby o kwa ni ade mamia ye de chemi class men na so atia mempe enso ko hede ho MP ene ahemfo na ye ho ni atimemu ye tia na ye tie aden yes mu almost I am so sumo ewemo haimo ya almost ya de nko a Ambo amu dada ambo a. Ade no me yesa Amu bo amu dada. Na ye so atemfo ye onidie anke fata yen no munyi manzo sem no fie ho that's Nyangubo nshira o papa democracy. Thank you. That was the final call. Dia kan ya nyum. Samaya, mami fosuya. Sisano. Ope mi say me, Jimmy.
Ya mi jimio. So ama huampa. Ena misuma ko hebro. Ena jane sheshe wo. Yo mutimi nya me hwe. A DJ ya mishira wate. Wi amema wangana. Yeah. Awade boy. Awade jiyo. Ama we just made MP. Amu ni say 2024 me na me ko. Enti omu fa me hope night. Moboa. Amu titemi panza me. Say nyanyam again. MP ni dia an medi. Asanfo nyina ba ba we. Me ba no party. Anu abaka them A and B. NDC for be trauma me. MPP for be trauma me. 14 voters be trauma me. My ba ku pe anu abo. Onto mame da. Ayo. And then is medical mama to Ahenkan from had the first. Ti me nya 100 over 100 wa ha. Kamini kwa masanti be. Ajay. Ebe de brutal. No people do that day. Now the day. Mani kwa na mudi be hu. Some me ba no delegates. This guy me the delegate for me the be mpuntu. Ani ni radio. Me ba first target upo ye be be factory ba ko da. Delegate for this guy me the mom nyina na me the be factory no obi anya biaye. Delegate nko anyi TV nye fridge. No one say anyi 10 million godi. O jade. Ada u go go tire gold. Achingwani o. Me won hin. Tontomba. Sisano. Sisano mami o. Pedaso ho. Beatina. Unim so baby ayedi me pomba. Chichi. Ajayi. Chichi. Hallelujah. Yamfa Bible mu semenya rap ma wana yankwa ne sai. Yankwa ne benkum chidom he. Ubedi. Dinako. Ubedi. Dinako. Hallelujah. Me the Bible mun say me be rap ana me fancy kotokume mana me fancy Bible. Bible mun dey so ka obi amo. Kotokume mu dey on be bob water on bob man so him bo no. Okay, ma me fa call abako. Me busa ne say I can rap am dey be pon. Na rap no. Me fan free Bible mu ana me fan free kotokume. Any petu ne mefa. Hello, good. Yee, we gina so ache. Na mi busa me se me pomba, odi Ahenkan pon. Na me pesa me de rap na epon. Me fe free babrum, ana me fe free. Hello. Odi. Yes sir. I'm for another one girl. Nyamiasem. Nyamiasem no wapui na unyenza wen. Bible say nyamiasem and wapui na unyenza wen. Hello, yeah George. Hello. Yes sir. If I say. Kwasi nyantachi atimasane. Me Paul na me fancy. Daudi Nyankopon dia mandia apefa kasa for the mawo. Hello. Hey, you're the Nyankopon.
Radio new radio papa. Rubo wa ya sitafia asani na friend bram. Edumu ha baba. Sane. Abo market. Mito Kobi. Tong. Mito Jende. Tong. Mito Katie. Mito Momone so flo na me ma de. Ntimu fra mo mre. Mito Momone. Oh, peoples. Thank you. Peoples. Hello. Hello. Yes. When you? Kate, you can say for that. I'm the bomb pie now. Yami Shrao. Missy me, we are me fine. Me fancy. The fatty group. Hey, buy an actually me fancy crew. A juragu dear negre go na him fear go for you. Kona kohe, watching my ejina ho prim. Chebia hifi ochehe, ejina ho prim. Kona kohe, chebi kwine, eda so yo. Yana behe, oda kwine, tu. I'm for neko, and then sikanda hodi. Kurobako, I'm from Beno, moje day. Muni mani kwesi de mugunsa empuntu akwasu mukrom muhunu be achenkwana na maba ibeka egum mpenti masumwesisi MPP NDC mu prayen delegate for this year mobile boka achenkwana na bibijina independent. No delegate, no fridge, no thousand. Na ungwa oje fridge oje TV oje tower. Ade ukokuru mutino eye godu. Mama mani na ho munhwe enyo ma akoso. Kada mia nyina mpuntu na ehuru gumi. Anafo hade anwe ne se mfie bebre. Kwati ya mekwati odi aponchi bampa. Ashe ya kales ne de ya obewi ni. Masa 2024 otu atwi bam. Delegate for me say mobile boka. Die mu hui eye mo fe. Edwa na shi eme mu digwa ho he. Achima abu mitu chama mo munye mutu wae. Man no ho muncha no esemchia no. Oninam tentenwa aya omre krum. Me yo him me mu gampoda. Me yo him in chef ampoda. Even mana kwasi de mi she mi fi. Ohin we so ne he. E kotokufo mumu mani na one kuro na eko. Midi ade ache obi abeto me na ye den. Ipempuntuo so obi abeto wo. Enyina se hia wo bepem na ye ntimi si ye. Abo de anwe ne se de mu ye die. Oni hwan koka so abo akonfu wo se ko. Odi manyaka konfu wo se ko. De mu ye nti ya kom skwana. E manteni bre mabunu peju mayo. One day, one FB more than poda. I was some one Rebecca with the Nyaka. The money money boy. A man for an SMN win the many now. I fear book, you be see no so manson. Cement in the block, man's way from home bang. Yeah, say yes, Kuruno. Madrenye abro wo mutim. Maye mpanifua abro na mo bwawu. Yankopon hwamo monte sa madwen maye. Mu praye mu se kure hwa na beka. Anado aba obeko ya she fanda. Anado aba obeko ya she fanda.
amaba oko anche fanda mama mre ni say ogina bia ni say mon kan kire me kutukumai ogina bia ni say mo je den 25 years and over mo je den debi akoto adwo menje tu asheda mesi yankwa ene me kotodwe misisi ye me ya koto makwa mu hunu so da fuani ko hwe chebi ene ne importem anse ya etwereso ene ne importem mote ya manso ena mudie wani bete na mare na maka chire kura achenkwana na me kama no atu na mako meko yankwa no kwa emeburu mo nsori mo nka mo hu mu bomo ye frame amumra positive knowledge wo ebeka mo sem ahye mabufu ni motu anamo ohi owo krom no mpempuntu mu meya no gaga kano bofro tu tonko bofro tu ra utwam amekakra pepe ba ku dia ma enkonya no oboa odi na wapa hoden tia oti wanyina ehudi ya woyo na mesra wa tu hofo kro mafo muntie obi ba bedi ade na sani nsuba ne nyefa muntite sukoko evenchire no ani saman kentre mu hwanya bibia se ya no mbeye mu afaje mbo amuntimi nhye ahimfie no agiragu sa na motie adwen boninti sebia na kotoku ye ka akire ochihia aka no ho oji adu agiri sa afena mo ho popo samate mutuwe munilida obi aba no afaye no mu na adu aba oba beko kufuo nso aba abaji akọ mahama aba ono nso ko prof nyamifa okiresi abese ko edie na mihui edie na miti kufuo gwaji mantefo otosunai papa bra na ba hwachie eni ada ni nyanka ye kuro mu yo imputu okosu ye nyabido ahimfu isori antumatutu o afashe mpo ontimi nhebi edwaba mpo ontimi mobi yan shuma bufuo ni anko masemu o from enti wadansu o emre o ye ninka su o dia mu ye ayamofe ahimfie na adwagumu ni ba bite mansu na dokrum se dokomu a timu ya kwa kwesi da benie entirima ho ye humo da chi oba die bebusamu mansu amutwi eboamo emabunu tiem radio su o eyase ni miamia ye kasa o nipa bebre su ye hufu o ontimi nka adira amaba ebansu ame mese wese no medwagum se yopo ne yakoye nim minim grasa ne bosompra yam festival ne de papa ni yenya yekobi enipa fi chi ni bencheba ene kure na abu anikani ha uba kure da wo se di no adwuma no nate bibia aye se boye aye gari any beans adwira ku se yo wewo he what was me yo hiuni ya himfie tu wa me se me yo hiuntimi kwa abem bibi se mpo ntimi tu anamo eye kwasafu dwuma ntimi nkobi we nyina osimi yo hene babu no obi amana ni na wate yo ya no mo ani ngu angaza rapu ni sio ntuba pombi o me kwankra no bani babia me nyame nanam unzuro we bam mewe sabu na mukaza minye ya babu mbi ko pomi memo ache ma kwa ba una pomi mpa bo Ewadi amepeyo me da wasi. Amen. Papa no bambo awodi adumo ye. Yesu din. Wa ye so me santia de si enen penpension. Ye di ene day e show ade won sa enne na wo twe ba betimi se won sa. Ye ba ifo ne bompa ye. Emu esu, emu aweho, emu ya udie. Ewadi ben pare wo ma. Amen. Ne mum ye eni di asem de nkwa se ye die no fa dumo ye moso. Umpire to a quo then kind excellence, a bell connected, a singer of Betrim, or the still on that pan could do a soon dream. Maybe a quenchia, or how be dear, or the Jiffina Quem. Then I be bumpire dying kind, and my phone now, I shall son of pay you. Or the more young son, and one woman with dear, or pepper, or dog, want me find a Juma and some of mine Ghana, and a Kotoku mine.
etiefo nya hyɛ wɔn nsa o obi akoma so ade ɛfa ma no egyina mi aka data wo nim yɛ hi asɛm na wayɛ deɛ ma yɛ ana ebi saw ɛwɔ nyame agya nyame ɔba ɛna nkɔnkɔ deɛ mo nti amen amen we adwa Roberta mpaibo aka obema nso de hwe bema ono so bobo mpae na yedi bibi praise the Lord. Hello. Praise the Lord. I'm sorry. Adifodi. Nana Gafo. Yeah, payment is so man ham. My flower from flower na. La na shi, ye basadi la na shi. Akwa me point bompa na me point. Empire there, ya member ya mabama wanse. Onyame antonkwam. Amen. Former Yansa. Numbers can count. Amen. Yari da o de. Yari yampe. Oma o dia chapa ba ka te bejo mo bia ba je wadie. So yes, I think on umbremo. Ana o kasa no. Yo ani akasa yes ya. Yam frumu no bia. Kami acho no o yo swani ampa. Mo ani aduma wa yana no pay. Me da say. Ana twafu nyame hira papa pa. Rap no nya na mga na me bese me mo na mga se menye. Ti ma mo de so tro ba ni nyina mo fa nko menu aba na obo mpa ma me no. Ngo hu no betre. Na mo for mo from nya friend o. We na ma Kwame Asante wi Ahenkan FM sika de ma so for all. That time na is go we be one mass of for bi aka monetary di jankwa we busumi. Me yeni sheje. Okay, Vodafone for no friend time. I'm for last one. Vodafone. Odi. Yes, sir. That's a good morning. Morning, your first work as a friend, my pong. Achim Strase. If I try. Okay, rap on the sea. If I shall rap with the minimum record, and God is a name. I can't be bien why I record. Your boy soon I get talk cry. I record. Kuti anyu de minimum to papa. Tell me more be kuti ade. That's right. Ave bia anyu ni na gu na mengwa. Ten. Inaniwa. Oh, hallelujah. Yada masio Ahenkan Kwame Yeboah. Baby amutia ni bia nyame shamo yankwa hinane ni wa radisa hi radisa tumi kaba hina hey hinane ani wa radisa kwa agarinya nya hina radizo hina nuwe radise hina nuwe radise hina nuwe radise I thank God for the life of this great radio station. It is a privilege to be part of this family. DJ Bonyo Mamiansi, DJ Fish Kwame Asante, technician on duty, Billy Nyame. Thank you so much. May God keep strengthening us. Oh, we are Mabona on Toyansam. Mumma man vet wa obi wa mboda wuro a obi e we de mu famra mummi eska hina na ka u bedi hin se a nanka waba no aba announcement se me bedi hin inti mumma mo mi chidom ne a juice ka iwe na ka just wo hin we de